Pa s obzirom da je 2021. bila jako uspješna, nekako se bojim nekad velika očekivanja postavljati, tako da reći ću onu staru, samo da je zdravlja i sreće i onda je sve ostalo dobro. Puno sreće, zdravlja, novih poslova, novih prilika, mogućnosti i malo više putovanja. U 2022. nadam se da ću više putovat, da će biti super poslovnih prilika i da ću biti zdrava i sretna. Mislim da su to neke stvari koje sam tako zdravo za gotovo ih uzimam, ali su užasno bitne u životu. Pa s obzirom da nekako svake godine se prilagodim ekipi, nisam ja tako organizirala, volim doći gotovo, onda nekako pratim njih, mislim da će ove godine biti nekakva isto tako kućna fešta kao i prošle, ali još nemamo nekakve konkretne planove. Što sam starija, to više volim doček Nove godine kod kuće sa prijateljima uz jako puno hrane i jako dobru culu. Dragi svi, želim vam blagoslovljene blagdane, sretan Božić i čestitam Novu godinu. Svim čitateljima Gloria Glema želim sretan Božić i Novu godinu. Svim čitateljima Gloria Glem želim najljepši Božić i još ljepšu Novu godinu koja će ispuniti sve vaše želje.